sifakela umhlaba kodwa ukukhanya kulethela izwe izubani umuntu ukuphila kwakhe lokukhanya lokho kulethwa bekulethele izwe kulethela umuntu right yes izwe kaNkuluNkulu ethi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela athandanga umhlaba ongenankinga wenza ngalutho umhlaba u right anijwayelekile le language nanokuthi most of the time abantu abangakhola sithi izwe walithandizwe kangaka nabo nje sinokubabiza kanjalo abantu bayizwe yes so ibuya lapho manje isiyatholakala ke manje la ukuthi ngalolu suku lokuqala mayikhuluma ngalokukhanya lokukhanya lokwaye kwenzela izwe kakungakabusili ilanga kwangakamayelana nomhlaba kwakusesemayelana nezwe mayelana nokuphila kwabantu makuthi umuntu uyizwe uyakholwa kodwa uyizwe kushuthi akanaka ukukhanya lo muntu akakayiphili lempilo ekufanele ayiphile yokukholwa uphila ubuzwe hamba ngalezi yandlela lezobumnyama akadivide Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiphinde ngibingelela abangcwele bonke kwindawo zonke la kufinyelela khona nje le message ngiyanibingelela. Sibonge nje sisagcina umusa kaNkuluNkulu. Angiqale nje ngokubonga ama new subscribers. Ngibonga nabo bonke nje abahlala bekhona. Ngiphinde ngibonge ngama comments enu siyawafunda. Ungaphatheki kabe uma ubona ngathi amanye asiwaphendulanga sometimes abamaningi kakhulu kodwa nje siyasifunde sizwe siphendule la sikhona ukuthi siphendule khona sibonge ngama likes sibonge nje nokushare kwenu lama messages namhlanje ke ngijabule kakhulu nani futhi ngiyakholwa nojabula kakhulu cause nginengceke la and ngiyazi ukuthi niyayithanda kakhulu khona ubaba Khumalo khona ubaba Umnguni but before sekude kakhulu ake siqale nje ngokuthi ke babingelele ngibingelele egameni elihle lenkosi uJesu ngibingelelayo ubaba Umnguni yes ngibingelele futhi nakuwe babushabanga ngibingelele nabo bonke ababukelayo njengamanje egameni likaJesu amen siyabonga kakhulu siyabonga kudala sagcinana but hayi ngiyabona uyawakopa nekhala yeshethi lami wathi namhlanje hayi ufuna ukuyofaniselana noShabangu hayi uyimini okope kuwe yeba sibonge baba Khumalo nawe nikwazile ukuthi nifike sibonga siyabonga baba uShabangu sibonga kakhulu sibonga nje nange platform ohlezi njalo uyiprovider ukuthi kwenza umsebenzi kaNkuluNkulu sanibingelela ke babukeli egameni elihle lomfulu wethu Jesu Kristu waseNazaretha sijabulile nje kakhulu ukuthi siphinde sibe nani sisazoxoxa ngendaba kaNkuluNkulu nice siyabonga kakhulu isikhathi seneni izipha sona kuhle kakhulu lokhu baningi abantu abasizakalayo baningi abantu abangithintayo abathi bayasizakala manibona nje babukeli singakhathali kangaka uthando siphinde sijabuliswa nana ukuthi ke bakhona nje abantu abathi since ngabona le channel babaleke ngengibabale bonke abafundisi kodwa babale nje ukuthi hey ngasizakala lapha nalapha abanye namhlanje basindisiwe kodwa ke konke kuudumo likaNkuluNkulu ake sivele nje singene kwi message namhlanje singamoshi isikhathi ngiyazi inceke uma zikhona hayi ke nawe hlala kanjalo ungasayindawo ungasashintshe ngidedela kunini Amen. Siyabonga kakhulu. Thina singabantu bombhalo asikhona ukukhuluma umbhalo ongekho. Yebo. Ingakho kubonakala sidonseni itafula leli. Amen. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu namhlanje. Sisathe kubantwana baNkulunkulu asoxoxa sidle. Ngoba isinkwa somoya noma isinkwa somphefumulo yizwi likaNkulunkulu. Yes. Ingakho uJesu Kristu mayekhuluma athi kuMatthew 4:4 athi kulotshiwe ukuthi umuntu ngephile ngesinkwa kuphela kodwa nangawo wonke amazwi avelayo emlonyeni kaNkuluNkulu okusho ukuthi ngamanye amazwi kukhona into ephilisa umuntu enyameni okuyisinkwa lesi siyasithenge store kodwa isinkwa ke ni language yakhona ekhuluma ngokudla lokho kuphilisa inyama yomuntu uJesu Kristu usivezele esinye isambulo ukuthi akusiloko kuphela ukuphilisa umuntu kukhona nokunye ukuphilisa umuntu ene mayekubala uba specific ukuthi yilo lonke izwa kathi some of the words yilo uthi yiwo wonke amazwi avelayo emlonyeni kaNkulunkulu kusho ukuthi wonke amazwi avelayo emlonyeni kaNkulunkulu ayamphilisa umuntu
Yeah, so uma ke umuntu engenalo izwi likaNkuluNkulu loyo muntu loyo uba nenkinga ngoba noma engaphile enyameni kodwa kumoya akaphili. Asingeneke endabeni ngingaze ngilule kakhulu size sidle isikhathi. Indaba esifuna ukuphila ukukhuluma ngayo namhlanje indaba ethi ukuphila komuntu kuNkulunkulu. Ukuphila komuntu kunguye uNkulunkulu. Ukuphila komuntu kuNkulunkulu. Ukuphila komuntu kunguye uNkulunkulu. So uma usibhala uzothi ukuphila komuntu kunguNkulunkulu. Wenzela ukuthi ungayiphinda. Amen. Oh yes. So now le ndaba into eyenza ukuthi sikhulume ngayo is because ziningi izinto ezenzakalayo namhlanje. Abantu abacabanga ukuthi izukuphila sengithe ukuyithinta kancane. Uma abantu bebona umuntu edrive imoto enhle, bebona umuntu efundile. Yes. Uma abantu bebona umuntu enemali, uma abantu bebona umuntu enendle enhle, uma umuntu egqoka kahle, uma umuntu edumile, uma umuntu ekwi-position of power, baye bahalele bacabanga ukuthi ukuphila lokho. Oh yes. Uma umuntu edumile negama elikhulu, abantu baye baze bacabanga ukuthi nanga umuntu oseduze noNkulunkulu. Kanti kuNkulunkulu akumi kanjalo. Uma kubheka ukuphila kuNkulunkulu akubhekwa ngezinto umuntu anazo emhlabeni. uJesu Kristu mayebeka lapha encwadini kaLuke 12:15 uthi bhekani niqwaye uhaha konke. Bese ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. So ngamanye amazwi ukuthi unezinto eziningi kangakanani unemali engakanani uNkulunkulu akajaji ukuphila kwakho kuye ngalezo zinto. Uma uNkulunkulu esemenzile uAdam ufike wamenza wasemnika umhlaba wonke. Ngifuna ukuthi sithi ukuphoza kancane la. uNkulunkulu wenza uAdam wamnika wonke umhlaba ukuthi ngamanye amazwi uAdam inkosi yokuqala emhlabeni ngoba uyena umbuso wokuqala futhi beyedwa engenamuntu. Wathi konke lokhu Adam ngikunika kona uyodlala uthanda khona uhlaba ukuthanda ukukuhlaba uthanda ukugibela ukwenza imbongolo mawukubona kuyimbongolo yokugibela uyokwenza njengalendlela ofisa ngikunika kona konke. Right? Kodwa useletha umnyalo usethi ngiyacela kodwa ukuthi ungadli kulesihlahla sokuhle sokwazi okuhle nokubi mhla wadla uzokufa. So kuko konke lokhu uNkulunkulu amnike kona ukhuluma izwe elilodwa kuloko kodwa ungakudli. So now ngifuna ukuemphasize indaba la. uAdam akuzange ikuthufile ngoba naku aphuca izinto azange aphuca izinto. Adam wasala na umhlaba wabe wakhe wazaqhubeka nenkomo zaba khona nembuzi njengoba sisabona namanje. Kodwa into eyabulala uAdam ukungalenzi izwi likaNkulunkulu. Into eyabulala uAdam ukuthi aphambanise izwi likaNkulunkulu akabulawanga ukuthi akasenazo lezi zinto. Nginokuzwa abanye abantu bekhuluma bethi uJesu Kristu weza ukuzela ukuthi azosinika izinto. uJesu wazela ngizosinika izinto. Amakhosi iRome ephethe umhlaba. Umhlaba wonke bungaphansi kweRome osiza kokwamakhosi adumila nezinto. iRome umhlaba wonke obhila kangangokuthi iRome yayisiza idle yaze yadla nelokhunda neJerusalem noma noIsrael. uIsrael bungaphansi kombuso kabani waseRome. There is why bekunosiza usiza obekuyigovernor eqhamuke eRome. I mean uPilato lo wabethela uJesu obekuyigovernor eqhamuka kuphi eRome kodwa ehlala kuphi eJerusalem ehlala kaIsrael eJudea ngoba iRome bayikudlile uIsrael. But lokho akwenzanga phambi kwamehlo kaNkulunkulu athi iRome yona ke manje siyaphila yayifile nombuso wayo omkhulu. Ngoba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. Ukuphila komuntu kuNkulunkulu kunguye uNkulunkulu. Uma umuntu engenaye uNkulunkulu ufile nalezinto. Bakithi. Qiniso lelo. Noma unganazo zonke lezi zinto uma ungenayo uNkulunkulu ungazani noNkulunkulu ngale kwelikamoya bakubuka njengomuntu ofile. Ngoba uma umuntu uNkulunkulu ezombheka ukuphila kwakhe akambheki ngokuthi unani emhlabeni. Ngokuzwa lento sizikhuluma nangamakholwa athi amakholwa akwazi ukukhuluma kanjalo ngabantu abadumile khona ubaba uTrenders yamazi
babu Enigma mayiqala mention amagama abantu kunabantu abamkhuza bathi why are you touching amagama abantu abadumile yini abantu abadumile yazi angazi ngizwa ngivuka umoya angazi le attitude yamaKristu nokuduma le attitude yamaKristu nezinto ukuthi abuyana ngoba uJesu Kristu mayefika la emhlabeni wabhekana nawo amakhosi uma ekhetha umpostoli Paul uthi ngikubizile ukuba wena uzoba isitsha sami phambi kwamakhosi nendlu kaIsrael kanjani nakubezizwe umpostoli uPaul wabhekana no Agrippa was a king uzuthi Agrippa mayekhuluma uPaul wazi ukukhuluma kwakho wazi wacishwa ngenza umKristu uthi uPaul akusukufisa kwami impela ukuthi kuguquke wena yonke lendlu ngifisa ibefane nami ngaphandle kokuboshwa kwami right ngoba makuze ezweni likaNkulunkulu asinankosi uma siza entweni ekhulunywa uNkulunkulu akuna nkosi akuna celebrate injalo akekho umuntu ekufanele ukuthi masikhuluma ngaye masiza sisithi nesikhuluma sithi hayi yabona uma uzokhuluma ngoMandela manje fanele ucabanga ngasicabangi lutho masizokhuluma ngezwi likaNkulunkulu ngoba bonke abantu bayindalo kaNkulunkulu and uJesu Kristu mayehla evele ezulwini uzele bonke abantu even uPilato wanikwa ichance ukuthi aguquke uHerod inkosi kwakufanele aphenduke ngoba kwase kuzumnikazi wempilo yabantu asingene ezweni ingaze ngikhuluma kakhulu singakangena ezweni aseni lapha encwadini kaJohn 1 phila komuntu kuNkulunkulu kunguye uNkulunkulu sicelebrate abantu thina siyekela ukucelebrate izwi likaNkulunkulu elisinika ukuphila siyekela ukucelebrate uKristu osilwele impi ezimpi umuntu owasilwele impi ezimpi oyengekho umuntu oyengayilwa impi yesono impi kaSathane uKristu Jesu wathatha okwakho ukuphila wasinika kona wasethatha kwethu ukufa wakuthatha wakuthwala yena esandleni sikaNkulunkulu kwase kungekho ukuphila kwabantu kuphelile ngenxa yesono kuleli khapha athi baba makukuhle kuwele ndlulise leli khapha yini yayisekhaphini yini ayilapha kwindondo ukufa kwabantu penalty of man ngenxa yezono zabo the cup of the wrath of God was full because of our sins but uKristu wathi no instead ukuthi uthathe lokhu kufa ukhweze phezukwabo kulethela kimi mina ngizoza nokwami ukuphila ngibanike kona kunento ke lencwadi ezoyiveza ukuthi ikwenzakalani endabeni kaNkulunkulu nomuntu ngoba umuntu udale wathi ukuhluka phakathi kwazo zonke idala awungangifundela nje baba Mnguni lapha kuJohn 1 ngizokumisa nje la kumisa khona John 1:1 ncwadi kaJohn chapter 1 verse 1 qala ngiqala ngesihloko ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu isihloko leso kubala izinto embili la kuthiwa ubuNkulunkulu nobuntu uthi ngifaka ngithi ngisemabome ezintathu ubuNkulunkulu ubuntu leyo nto le abantu bayithatha kancane kuthiwa ubuNkulunkulu ubuntu nomsebenzi wakhe uJesu kunento eyenziwa uNkulunkulu eyenzela umuntu kunento eyenziwa uNkulunkulu ewumuntu eyenzela umuntu leswa kuthiwa ubuNkulunkulu ubuntu kuvela zombili lezinto kukhona ubuntu kukhona uNkulunkulu ngoba uma uzokhuluma ngoJesu you talking about God 100% but man 100% meaning it was a combination of God 100% and man 100% uNkulunkulu wenza umsebenzi enyameni engumuntu yena that's why ubuNkulunkulu bukhona la nobuntu bukhona umsebenzi wenziwa uJesu Kristu uwenza kuphi wenze enyameni kunento engifisa ukuthi abazalwane bayazi noma amakholwa ayazi uJesu Kristu yonke lento ayezoyenza la emhlabeni wayezoyenzela thina hayi yena yithi esasinenkinga yesono ngoba into ebulala umuntu kuNkulunkulu akusukungabi namali akusukungadumi akusukungafundi ukuthi ube udokotela noma ube ne doctorate noma ube ne degree kodwa into ebulala umuntu kuNkulunkulu isono yini isono ukweqa umthetho ukuphambanisa izwi likaNkulunkulu isono kungalenzi izwi likaNkulunkulu so uJesu Kristu uzileke vele ezulwini akazange avela asixolele wayengeke akhona ukuthi avela asixolele ngoba noma engasixolele kunesihlahla esasesitshaliwe kithi kuyisona isihlahla esiphilayo sithela izithelo zokungalungi leso sihlahla sibizwa ngokuthi isihlahla noma isono
Ngizoyichaza masiqhubeka masiqhubeka isikhathi singithini. Yes. So now into ebekufanele yenzeke bekufanele ukuthi le mbewu eyatshaleka mhla uAdamona ikhishwe igujwe. There is why lithi izwi kaNkulunkulu uma ufuna incwadi yamaRoma lithi lokho kwahlula umthetho ngoba ungena mandla ngenxa yani yobuthakathaka benyama. Bese lithi uNkulunkulu kwenzile ngokuthuma indodana yakhe ifana nani nenyama yesono. Nangenxa yesono wasilahla isono enyameni. So lo msebenzi uKristu wenzayo ngobuntu nobuNkulunkulu benza umsebenzi wobuntu enyameni. Lo msebenzi ukulahlwa kwesono ukugujwa kwale yaside yatshalwa ngezwi likaSathane noma ngezwi lesempela kuphi ensimini yaseEden. Uma umuntu eqala edla wayethathe isidi kaSathane okuyizwi likaSathane walifaka kuye kwase kumila lesihlahla esasesithela isihlahla sani sokufanani nesono. Manje noma ngabe uNkulunkulu bewuletha umthetho kumuntu umthetho bungasasebenzi ngezathu ukuthi umuntu bethengisiwe phansi kwesono eyinyama. Ingakho ufunda incwadi yamaRoma 7:14 ithi ngiyazi ukuthi umthetho ngokamoya kodwa mina ngingowenyama othengisiwe phansi kwesono. Lokho ngithi ngiyakubona ukuthi kuhla ngikwenzi lokho ngithi hayi ke ngithanda ukwenza iko engingathanda ukwenza ngiyakwenza. So ngezathu ukuthi umuntu besevele ethengise kunalesihlahla esiphilayo kuyena. Ngoba umuntu yena ngokwakhe uqobo lwakhe uzihlahla zimi kodwa sokukhuluma ngayo. But isilana ke ithi ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu kunomsebenzi owenziwayo. Ncwadi kaJohn mayifunda ikutshela kuvezela uJesu Kristu oNkulunkulu enza umsebenzi enyameni womuntu. Verse 1 bamungo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu. Okay sithukuma kancane. I-language yakomoya abazwana abaningi abayi-understand. Uma yithi ekuqaleni wayekhona ulizwi ikhuluma ukuthi he has no beginning. He has no beginning. From the beginning he was there. Number 2 kunento esitshela yona ukuthi kukhona lapha ayekhona. Ithi ulizwi waye kuye uNkulunkulu. But engekho kuye kuphele nguye uNkulunkulu. Now coming back to isihloko sethu sithi ukuphila komuntu kukuye. That's the position. That's the answer to where. Right? Kukuye. Is the whereabout ukuthi ukuphi. Right? Bayise ithi unguye. It's a question, it's an answer, no, it's a question about what. You understand ukuthi ulizwi ukuphila kwethu kuyini kukuphi. Number 1 kukuye uNkulunkulu. Number 2 kunguye. Ngoba ulizwi ukuye uNkulunkulu unguye uNkulunkulu. Akekho kuye kuphela uNkulunkulu kodwa unguye uNkulunkulu. So the very same lizwi uyoweza eyiko ukuphila kwethu. Wayenako futhi eyiko. Izokuveza incwadi masifunda ukuthi lo uJesu Kristu mayeze emhlabeni he was the word of God personified. But ke akufuna ugcine lapho kuphela ukuthi mokhuluma ngoJesu because uJesu Kristu is God personified. So ufuna uhlukanise kabili ayithi uyichaza kancane lento ingaze badaba zalwane. Uma ngithi ulizwi weza emhlabeni the word personified ngikhuluma ngolizwi ebayinyama. But the son in Godhead isho God personified. Thini ke mangisho kanje ngale ezulwini uNkulunkulu unomzimba. Right. Angikhulumi ngenyama mangikhuluma ngomzimba abazana abaningi mabukhuluma ngomzimba vele baqhumba bahlala enyameni. Imoto inomzimba kodwa isinyama. Right. Kuthiwa na umzimba wemoto. Uma uthenga nje igogogolela ngaphandle lemoto bathi umzimba wemoto. The body, yes, they say it's the body. But akusinyama. Exactly. So abasukeke lapho. Mangikhuluma ngomzimba ngikhuluma ngenyama. Lithi izwi kaNkulunkulu encwadi ka1 Corinthians chapter 15 lithi kukhona imizimba yani yenyama ikhona nekamoya. Ikhona imizimba ngale. Manje uNkulunkulu umoya but akasinje umoya kuphela lo uvunguzayo. Unomzimba futhi. Lento le form thina esiyona sakotshelwa kulo mzimba uNkulunkulu ayiwo. Asikotshelwanga enkomeni thina sakotshelwe kuthena uNkulunkulu mayehlile unalento esiyona unenyawo ezimbili abe kanjalo nengalo embili nekhanda njengathi. Uma ezokwenza umuntu uyibheke yena and lo I am back image lekuthiwa God made man out of his own image. Wakubukwa the son because the son is the body of God. Uma uNkulunkulu ethatha umzimba ubizwa ngokuthi uyindodana. Yiloko ukuthi uNkulunkulu uyakhona ukuhamba ezulwini, uyakhona ukuthi azehlisa athinta abantu nabahake. That body, that form kaNkulunkulu ibizwa ngokuthi uyindodana kodwa uJehova. Yayibona indaba. Kodwa uma uNkulunkulu ke manje sefike ekuphelelisweni kwakhe semkhulu ukudlula yonke iuniverse.
ilo ubizwa kuthiwa is the Father, the God without shape and limit, without any form, ewumoya ewukukhanya. That is why izwi laNkulunkulu malikhuluma lapha encwadini ka1 Timothy chapter 6 ngofunda ko14 lithi likhuluma ngoJesu Kristu lithi inkosi yamakhosi umbuso wababusi bese lithi yena yedwa nokungavi. But ngithanda la ithi khona yena ohlala ekukhanyeni lapho khona kungasondela khona umuntu, lokho kukhanya kubizwa ngoFather. Now coming back to leli lizwi lithi ulizwi waye kuye, uJesu Kristu ukuye as indodana, but he is the very same Father. Yes. Angaze ngibeka kanjani lento. uNkulunkulu yakhona kuyihlukanisa ukuthi mayizosuka ehlalweni kusuke kungasukanga uNkulunkulu wonke, kusuke kuhuye uNkulunkulu okukhanya, kuhuye uNkulunkulu. But isofika sithini sengikhuluma izinto eziningi kakhulu kanti incwadi zayikhuluma. Baba ngibona ufuna ungena. Hayi ungayiqhubha. Okay ngiqhubha. Nambuzo. Hayi no angabi nawo umbuzo. Okwamanje usayicacisa kahle kakhulu. Yeah. Okuphi ulokhunjani ulizwi waye kuye, but futhi unguye. Ngeke ukuhlukanisa. Now ekulanguage kamoya kunento eyenzakala into ekuwe uyiyo. Yeah. The moment kuyilokhunjani kumoya kuthiwa wena kuwe kuphila ubufebe, you become wena isifebe. That's why bese unikwa igama elisha. Uma ubulala umuntu phela ukubulala kuthiwa wena umbulali, ngoba lento yenzayo bayiyo awuhlukanisi. There is why isihogweni akuthunyelwa isono sokubulala, kuthunyelwa wena, because what you do you become. Oh yes. Yes, in a spirit realm. There is why Jesus Christ made ubaba ukimi nami ngikuye bengamuzi ukuthi uthina uthobone mina ubone ubaba, because uma into kuye kumoya uyiyo leyo nto. So ukuphila kwethu okuphakathi thina leyo sinikwe kona lithi izwi laNkulunkulu, ukuphila okuphakathi lokhu ukuba njani, ukuba nazi nathi uNkulunkulu njani oqinisileyo nani noJesu Kristu amthumile. Kodwa ngale kuncwadini ka1 John chapter 5 futhi nakhona mangaphosi ko verse 19 lithi ulona uNkulunkulu oqinisileyo ukuphila okuphakathi. So lokuphila okuphakathi sithina sinika uNkulunkulu ukuthi we become one with God. Ngiyakuzwa. So now lokuphila thina esinako uma kuthi umuntu uyaphila ngale kusuke kubheka ukuthi umuntu unaye yini uNkulunkulu, uyayenza yini intando kaNkulunkulu, ngoba uma unaye uNkulunkulu kuwe wena uba kuye uNkulunkulu bese nebamunye noNkulunkulu. Yiloko ukuphila oba nako kwelikamoya. Basithi ukufunda ngoba angikakuvezi konke ukuthi kuyini. Yebo. Uthu babungqondo Yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvela ngalutho, kukho konke okuvelileyo. Ngaphandle nje kaJesu ayikho into eyavela. Futhi into engifuna ukuyigcizelela la ile. Kunabantu abathi bona abayifuni indodana. Bathi bafuna uyise. Bathi bafuna angazi basebebeka kanjani. Thina sifuna ubaba. Bathi thina sifuna ubaba. Asifuni nje. Ayibiza kabuhlungu kodwa engathi abantu bangaphenduka. Ethi leyo ndodana iwumfana. Thina sazi uNkulunkulu. Bakithi. Akamazi nalo uNkulunkulu ngoba ngeke umazi uNkulunkulu ngaphandle kwendodana. Wayekhuluma nje ukungazi. Now izwi likaNkulunkulu lana lithi ulizwi waye kuye uNkulunkulu. Nguye futhi. Yeah, uthi ngayithinti ngesimabomu lethu nguye ngoba babusafuna ukuyifunda. Uma uthi wena ufuna uNkulunkulu yakuNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lithi kunokhona kuye uNkulunkulu. So ngeke uthi mawufika kuNkulunkulu ungamtholi loyo. Lithi ulizwi waye kuye. So uma ufuna ukuthi uzofika kuNkulunkulu uthi ufuna uNkulunkulu kuphela, kuzovela ulizwi ngoba ukhona kuye uNkulunkulu. Asiye ngesimabomu lokuthi unguye uNkulunkulu ngoba ngazi ungamthola kanjani uNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Akumagineki mina ngalendlela esengifinyelele kwi-understanding ngakhona. Angeke umthole. Ngoba unguye uNkulunkulu, uzimbula uNkulunkulu kuze kumbula uNkulunkulu kudingeka uJesu ndodana. Right? Iyona embulu ulokhunjani uyise. Incwadi kaMatthew 11 isichazela lokho lapha ku25. Kuthi akekho ngazi uyise ngaphandle kwani kwendodana naleyo ethanda ukuba mbulelayo. Bese ithi futhi akekho ngazi indodana phela yona futhi indodana isithombe esibonakalayo sikaNkulunkulu ngabonakala. Yes. Kunjalo. So akuhlukaniseki. Uma kwehla uJesu Kristu ezulwini ezemhlabeni kwawehla nje uyise kodwa in a form, and once wathatha iform yabizwe ngendodana. That's the language. uNkulunkulu wathatha iform lokuthi uJesu mayephuma lapha ekukhanyeni la khona ngasoze kwasondela khona umuntu. Uyayese kuthiwa indodana ngoba iterm lekuthiwa indodana ngale ayichazwa ngalendlela thina sichaza ngayo.
ichaza ukuthuma inezinto eziningi nama implications amaningi asho ukuthumeka asho ukulokhunjana ukulokhu ukuphuma njengendodana yami iphuma kimi futhi indodana yami ngiyakhona ukuyithuma ayikhona ukuthuma mina yona ukurare ukuthi indodana yami ngathuma mina so le term esho ubudodana isho uNkulunkulu ezithuma ephume eyokwenza into that is why mofunda ingakambuli indodana kwi-Old Testament kuze uNkulunkulu ekhuluma noMoses kuthiwa kwezingelosi kwakungesingelosi lepho that's why kusetshenziswa the capital letter A ku-angel lo ngelosi usho uJesu elokhundana ezile kuphi khona la ezokhuluma nomuntu and uzile kakhulu uJesu Christ ku-New Testament ku-Old Testament kodwa singakambulelwa yena uthi uyindodana lo uyindodana up until azambulwe yeah so now lana angeke uye kuNkulunkulu ufike ungamtholi uJesu akwenzeki futhi akuyeki kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu angeke nofisa ukuya angeke aye ngaphandle kaJesu angeke it is impossible yabona bakuthiwa kukhulunywa ngento impossible akwenzakali yebo sasisho uNkulunkulu lwadala izulu nomhlaba ngeke uye ngaphandle kaJesu kanti loyo uNkulunkulu futhi uye uJesu odala izulu nomhlaba cela ufuna uverse 2 no 3 babungoni siza ukuthi umhlaba nezulu kudalwe ngubani kudalwe ubani 2-3 yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo umuntu okhona emhlabeni intuthane ekhona inkomo ekhona nentaba namagquma namathafa namatshe nemithombo nempophoma nakho konke okukhona akukho okuvelileyo ngaphandle kwakhe ngaphandle kwakhe akukho okuvelileyo kuko konke okuvelileyo kukhulunywa ngolizwi kukhulunywa ngoJesu ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kuko konke okuvelileyo abantu abamthukayo uJesu abantu abamkhafulela abantu abambethela abantu namhlanje abangamfuni bazidalwa zikaJesu there is why engekho umuntu ozoba nokuphila kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu ngoba umuntu uzadalwe yonke into edaliwe neform kuNkulunkulu idalwe ngoJesu ngoba ubuform kuNkulunkulu buza ngoJesu uqala ngoJesu ayikho into eba yiform ukuthi uyenziwa ibe yicreation ngaphandle kaJesu okay mhlawumbe uMnguni uzizwakale kahle lento ngoba ijulile lento engikhuluma cela encwadini yaKolose 1 lizoqala kulento isho Kolose 1 qale kuverse 15 qale ku12 kunama verse lapha ngoba izosungazwakala nibonga uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni owasikhulule emandleni obumnyama nowasibeka embusweni endodana yothando lwakhe amen sibekwa ubani uyise okay fine masihlukanisa uJesu noyise right waye kuphi uyise ngesikhathi uJesela malithizwe kaNkulunkulu sibonga uyise lithi leverse lithi nibonga uyise wenze njani owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni ubani wasifela thina uJesu so why fanele sibonga uyise mangabe uyise nendodana kusumuntu oyedwa yes ngiyakuzwa uma ngaba akusimuntu futhi kuzofika kusebenza uJesu asebenze kanzima bese udumo nemqhele yonke kuzovela ukuthi uyonika omunye okungasiye mangabe abahlukene why sibonga uyise khomba khona ukuthi abahlukananga iunderstanding elekhaya ukuthini ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani futhi uNkulunkulu umumo njani angazi noma le izoba deep wini kufika lento yokuthi uma ethi futhi udumo lwami ngeke ngilishare nomuntu the minute umuntu eletha udumo kuNkulunkulu usuke ethi ngikuye uNkulunkulu nomzozwakala line usuke ethi ngikuye uNkulunkulu ngingakho ngiletha udumo kuye but the minute sengilishare udumo noNkulunkulu shuthi angisekho kuNkulunkulu sengiyimelwa njengoSathani ngiyasuka kuNkulunkulu ngoba ukumela ukuthi ungabusenza lento uNkulunkulu ayishoyo bese ufuna ukuthi izinto nawe ngathi unganikwa iglory ngaloko okwenzayo yebo kodwa udumo uma ulinika uNkulunkulu usuka ukuye uNkulunkulu wenza lento ayenzayo ngezwi lakhe that's why uJesu naye kubongwa uNkulunkulu ngoba unoNkulunkulu futhi unguye uNkulunkulu angaqhubeka unguye uNkulunkulu so now mayiqhubeka lapha ku13 uthini
owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni lodana yothando lwakhe. Indaba yethi la endabeni obumnyama nokukhanya noma ngingakangeni nje kuyona kodwa lapho endabeni obumnyama nokukhanya ngoba ubumnyama bukhuluma ngenyini kodwa lithi izwi kaNkulunkulu lana wasikhulula emandleni abo ubumnyama. Obumnyama bunamandla. Yes. Esasiboshwe yibo thina yiwo lawo mandla ngenxa yesona amandla obumnyama yisona. So ithinta nemaqhubeko kodwa sakhululwa uyena ubani uyise ngani ngendodana shothi uNkulunkulu wasithuma wezemhlabeni waba inyama yeJehova right wezemhlabeni waba inyama wasewenza lo msebenzi ekuthiwa ubuNkulunkulu nomsebenzi wakhe uNkulunkulu wenza umsebenzi enyameni womuntu ngani ngoJesu konke lokhu uJesu Kristu ayekwenza enyameni wayesebenzela umuntu umenikela ngemkhuleko ngidazuluka nezinyembezi nangokunxusa kuye wayenokumsindisa kuphe ekufeni inyama leyaye kuJesu wayenza umsebenzi enzela thina uthe maseqedile lokho eselithi kaNkulunkulu esephelelisiwe wenziwa isisusa sensindiso yaphakathi kubo bonke abamlalela mayesekwenzile lokhu yakuthatha ukunika thina ingakho lapha na ku Matthew 28 ethi manje senginikiwe amandla ezweni nasemhlabeni ngoba kwakunika umuntu kuye lo msebenzi ayewenza waye empowerisha ini umuntu ngoba isono sasinamandla sihlula nani nomthetho ngokuthi inyama yayikhona inyama yenani kwakunalehlahla esasitshaliwe ihlahla sesono esasithela noma ngathi umthetho ufikile ngoba siyaphila ngoba ukufa kuqala ukubusa mhla kuqala unjani kono kaAdam kuze kufika ubani kuze kufika uJesu now sikwi-period yokuphila ngani ihlahla sokuphila lesi sensimini yaseEden sesilethiwe emhlabeni esinguKristu uJesu ihlahla sokufa sangena ngobani ngoAdam uma ethatha kuso lesi sokwazi okuhle nokuba kwase kuqala ke manje kumuntu kwaba nembewu esitshaliwe yokufa nesono le mbewu ihamba ngoba uma uza lo Adam wawuthola le mbewu yokufa nesono mozalo nje uAdam wayonile wawuthola le mbewu yokufa nesono wabusa ukufa kwaze kwafika ubani uKristu Jesu uKristu Jesu ehla wehla elesihlahla sensimini naseEden ihlahla sokuphila uzositshala enyameni yethu kukhishwa lesihlahla sokufa nani sokufa nani nokubi tokwazi okuhle nokubi ekuyihlahla sokufa right siyakhishwa kulahlwa isono kufakwa ihlahla esisha ingayethu uJesu Kristu ungiqinisile uma uhlamvu likakolweni luwele emhlabathini lingahlala lulodwa kodwa uma lufa lithela ithela so kunento ekufanele itshalwe kithena itshalwa ngezwe elimbewu but now umuntu uhlukaniswe kabili kukhona inyama kukhona ini umzimba asuyeke umphefumulo ngoba umphefumulo yiwo lo okwenzeka kuyizinto ese controlling mase umhlwanisa sayathatha kodwa ubamba umphefumulo uphoze ngoba yiwo ofunakalayo ufana kube yiwo o decide ukuthi udraw kuphi amasoso omuntu mabili sikhuluma ngomphefumulo inyama nomoya right so now uAdamona ensimini yaseEden right watshaleka lesihlahla sani sobufa inyama yaphila kwase kuthi imisebenzi yomuntu yaphuma enyameni Galatians timsebenzi yenyama injani isobala ubufeba amanga ukuphinga nawo konke manje malikhuluma ngemisebenzi yani yenyama ikhuluma ngethelo za inyama isithelo asiphumi kwenye indawo ngaphandle kwesihlahla so umuntu umumbhekile kunenyama kunani kunomoya lokhu kubizwa ngekwelika moya kurigadwa njengehlahla ukuthi umoya wakho uba yisihlahla nenyama yakhe iba sihlahla uma uphila ngokwenyama yakho uzothela izithelo zenyama ngakho lithi ngithi hambani ngomoya khona nikufeza inkani koyani yenyama so uma uphila ngomoya lo uJesu Kristu manje eza ukuzovuselela ayu-restore empowerisha reviver waphila ngawo uthela izithelo zani zikamoya elekuthiwa ukuthula uthando ukubekezela ukukholwa ukubuka kade zonke lezo zinto why to ithelo because umoya uregadwa njengehlahla right so now nansi into lapha ikhona so uma umuntu kuzodecide ukuphila kwakhe kwelika moya kubheka ukuthi udraw kuphi yini efountain of life ngabe uphila ngomoya noma uphila ngenyama baba ngikuthi ngihamba kakhulu kodwa akwakhuluma noma uyangiyeka ngihambe no ungaqhubeka uhambe naye amen qhubeka uhambe naye ngizongena nje so now sikule ncwadi ke mhlambe ngibuyele emuva sayiqedela u15 uqhubeka no15 abaseKolose chapter 1:15 ithi yona ingumfanekiso ongena kubona izibulo lezidalwa zonke now ayise siqala ngalethi izibulo sikhulume ngendaba lapha akukho ngaphandle kwakhe akukho kuvelele konke njani okuvelele okwadalwa khona so uma kukhuluma ngezibulo lesidalwa ayikho into eqhamuka ngaphandle kaKristu edaliwe
ayikho nayinye angikhathala abantu bangamthuka bathini uJesu into eyo surprise abantu mabefika they will realize mabefika ngale ukuthi how this is my life Jesus Christ is a life of man uma befika ngale abantu abamphika abamthuka they will be so surprised, they will be astonished, astounded. Mabefika bebheka ukuthi ngaphandle kwakho ukuphila angina akukho ukuphila kumuntu kwento edaliwe ngaphandle kaJesu nokunanto eyinye yonke into ime ngoJesu kodwa lencwadi echaza cela ukhube bomnguni 16 16 ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungabonwayo manje kancane wadala makuthiwa into idalelwe kuwe yazi angazi ngayibeka kanjani thina njengabantu kunezinto edaliwe zikithi mina nginamehlo nginekhanda nginamakhala phakathi kwami nginebili khona amathumbu inhliziyo lezo zinto odalelwe kimi zikimi now lencwadi ngifuna si understand within that context ukuthi kwadalelwa kuyo Shutha yikho into engaphandle kwakuma ukukhuluma nje ngezinto zonke zingaphakathi kuJesu ziexista ngenxa yakhe ayikho into engadala ethema idalwa yangaphandle kaJesu yonke into is within Jesus Christ Aqala uphinde lencwadi babuNkulunkulu deep lendaba ithi ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni yonke into ixhumelele yonke into isubmitter yonke into ibheke kuye iphuma kuye idalelwe kuye ayikho into edaliwe okubonwayo nokungabona oyibona khona ukuyibona la emhlabeni naloko kungakhona ukubona noma ngabe imibuzo angikukhuluma ngemibuzo nje ngithetha esimabambazana ngobazana badide nembuso kaSathane awuzwakhe nembuso kaSathane yonke idalelwe kuye indodana sengikhuluma ngembuso kaSathane iordenayo makukhuluma ngama principalities ngama powers ngama rulers of the kingdom of darkness and the spiritual hosts idalelwe kuye that's why yena umbuso mayifunda futhi khona kule ncwadi la ku2 mhlawumbe uxhume nje simaso buya kule khona uchapter 2 ucela ufunda uverse 9 uzomuzwa uverse 9 uthini no 10 kuKristu kukhona konke ukuphelela kukaNkulunkulu 9 ngokuba kuhlala kuye ngomzimba udanga bamnguni u9 9 yabe ngifunda isihloko nje okay sorry 9 ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kubuNkulunkulu cela simanca sikhulumile le ndaba lithi izwi kaNkulunkulu kuhlala kuye uJesu Kristu ngokomzimba hayi ngokwenyama uma ukhuluma ngomzimba kaNkulunkulu ngomhloko baNkulunkulu ukhuluma ngomzimba ukhuluma ngoKristu ithi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba uma uzobona umzimba kaNkulunkulu usukubona uJesu ngeke umbone umzimba kaNkulunkulu ngaphandle kaJesu awukho uma ukhuluma ngomzimba kaNkulunkulu iform kaNkulunkulu ukuhlala kaNkulunkulu ngokugcwala konke ngokomzimba kuhlala kuJesu lokuthiwa indodana so ubudodana lobusho umzimba ubuzimba kaNkulunkulu hayi ukuthi kusho uNkulunkulu ohlukile ongase suJehova njengoba benokuchaza ubudodana busho ubuzimba la uNkulunkulu ekhona ukuphuma khona enza izinto uNkulunkulu ebonakala ngoba uNkulunkulu akabonwa kodwa uma isezobonakala uba indodana kodwa yena lo uNkulunkulu ongabonwa right yazi ngithanda ukuyifakaza ngoba kodwa ake siqhubeke siye ukuthi ngoba yila ngijaha khona ku10 Nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla nigcwalisiwe kuye yena oyinhloko yemibuso yonke namandla uyinhloko yemibuso yonke nawo malithi izwi kaNkulunkulu imibuso kaSathane khona ama principalities umbuso into nje ethi umbuso inhloko yawo uJesu there is why lencwadi ithi kwadalelwa kuyo konke amadimoni ayayazi ke lento ahleka thina la emhlabeni abona thina njengedunyampu bayamazi uJesu Kristu is the owner of everything emkhathini aba own lutho Sathane nje aka own lutho nothing even himself is not his own belonging Satan he was created and he belongs to Jesus yabona nginokubona uShabanga abantu bedraft lezilo kunjani ilo ithombe lesibenza uJesu bathini iarmrest bathini iarmrest ukuthi bayibiza nganisi balethe indoda emhlophe omlungu uJesu Kristu asindoda emhlophe omlungu kodwa ke angidlule lapha bese bebeka indoda emnyama esadimona nempondo ayenzeki leyo nto phakathi kaJesu kunjani
Funa nje uSathane uyazi nje ukuthi uma qhamuka uJesu uSathane uwabhabhalala njengempukane njengempukane bathi flee impukane engenampiko akami angeka sithinti isandla sika Jesu ingakho izwi kaNkulunkulu lithi yebo mnguni hayi no ingakho fakaza izwi kaNkulunkulu lithi ubumnyama mabufika ukukhanya makufika ubunyama benze njani same time yavamile amadimoni abaleka agcwala inkalo makufika uJesu angangimela mina amadimoni kodwa makufika uJesu akami uSathane akami phambi kaJesu uwaphansi abhabhalale ayikho nje into angayenza ukuthi ubone abantu benza kanje ngoba yini he was created by him for him uyena owonayo siyabonga lamaqiniso uyena owonayo he is a creature. Jesus Christ is not a creature. Devil is the creature. And now izwi kaNkulunkulu isitshela ukuthi konke kwadalwa ngaye udalwa nguye kwadalelwa kuye. Now ucela uqhubeke nawe bamnguni busayichaza lapha mhlawumbe ufuna uyifazele uyifakazele 11 manje ngisho lekalo kunjani 16 ole sisese lapha ukhona ngiqale ku 16 sifunda chapter 1 manje kwaseKolose. Ngokuba kwadalelwa kuye konke okusezulwini nasemhlabeni okubonayo nokungabonwayo nokuba kuyizihlalo zobukhosi nokuba kuyimibuso nokuba kuyizikhulu nokuba kuyiziphathimandla konke kwadalwa ngayo kwadalelwa yona yonke into idalwe ngaye idalelwa yena futhi so uma sikhuluma ngoJesu sikhuluma ngako konke sikhuluma ngoNkulunkulu ngqo uJehova ongaphezulu kwako konke ezembulile ezehlisile ebe umuntu asibuye lapha encwadini kaJohn ngifuna sikhulume ngale ndaba ukuthi ukuphila komuntu kukuye kunguye sesimchazile yena uthi ungubani ukuphila kwakukuye ukuphila kwakuukhanya kwabantu nansi indaba yethu lapha ikhona lokuphila thina esinako lizwi kaNkulunkulu lithi kwakukuye ene kunegama kuthiwa ukukhanya kwabantu ukuphila kwakukuye ulizwi kwabantu ukuphila kwakukuye ene ukuphila kwakukukhanya kwabantu nawo angibeke kanjena kunokuphila kunokuphila uNkulunkulu akunikile umuntu okungokwasezulwini kodwa uNkulunkulu akunikile umuntu emhlabeni ukuthi aphile ngakho ngifuna ukuyiphinda le kunokuphila okungokwasezulwini umuntu anako uNkulunkulu amphile ukuthi aphile ngakho emhlabeni nomyazwakala yini yilokuphila sikunikwe uNkulunkulu kwasezulwini akusokala kodwa sinikwe kona ukuthi siphile ngako la emhlabeni lokho kuphila igama lako kuthiwa ukukhanya uma uNkulunkulu ezobheka ukuthi umuntu ngale ezulwini yaphila ufika abheka ukuthi unako yini lokho kuphila unako yini lokho kukhanya phila kwakukuye phila kokukhanya kwabantu uma umuntu engenako leyo nto ibizwa ukuthi ukukhanya ngale kuthi ufile noma singambone ephila thina la ehamba enemoto kodwa ngale kuthi ufile ngoba i-determination assessment kaNkulunkulu mayizobheka umuntu uthi uyaphila kuyena ufika aqalaze lento ebizwa ukuthi ukukhanya kuthiwa ukuphila okukuye uJesu kodwa uyini ukukhanya kubantu uma umuntu engenako kuthiwa lo ufile masifunda incwadi abaseKolose besitshela lokuthi wasikhipha phansi kwamandla obumnyama wasifaka kuphi ekukhanyeni so lokuphila thina esinako kunegama kubizwa ngokuthiwa yini ukukhanya akusilo ukuthi ngifaka umoya ngithi ngulokhunjani ngukhiphe ngufa akusiloko uma kukhulunywa ngokuphila ngale akukhulunywa ngokuthi ulalile wavuka lokuthi nesinokubonga njalo ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi ngiyaphila ngale yakubhekwa lokho ungakubona lokho ube nawo ngale kuthiwa ufile unako lokho ngoba ukuphila komuntu ngale akudetermine ngokufaka umphefumulo ngokufaka umoya ukhiphe uthi maye efakaza uNikodimo lapha ku John chapter 3 ma eya kuJesu ebuza ukuthi uthi Rabbi siyazi ukuthi umfundisi ovela kuNkulunkulu uthi akekho noyedwa umuntu ongenza lezi zibonakalise ezingaka uma uNkulunkulu engenayo uthi uJesu ngiqinisile ngithi uma umuntu engazalwa kabusha engeke ubone umbuso wezulu
makhulunywa ngokuzalwa kabusha ukufakazela lamazwi awashoyo ma ubukela uJesu uzalwa uba sidalwe esisha uyazalwa ngempela kweleka moya right yebo uphile nje impela uma kuthiwa kumele thina sikhule size sifike esilinganisweni sendoda yethu ngoKristu yes usuke kukhulunywa ngalo yamntwana usuke ezelwe esezulwini kodwa mawusuke umuntu osuke ungakamamukela uJesu kungakasindiswa awukho wena ngale uyafana nomuntu ofile phila yes ingakho lithi mawulifunda kwabase Efeses chapter 2 lithi usiphilisile nathi esasikade sifile ngenxa yephambeko zethu ngoba isiphambeko umuntu siyambulala yes thina sizalelwe kusi isiphambeko usho njalo uDavid emayifakaza uthi umame wangithabathe ebini so wonke umuntu ophilayo mangabe ezalwa uzalelwa vele ebini uzalwa enaso vele isiphambeko kuyadingakala ukuthi abantu bamukela uJesu bathatha uJesu basindiswe kuze bazozalwa kabusha manje abantu abakufuni konke lokho abantu mabeqala beye emasontweni bayele emasontweni kuyofuna izinto bayele emasontweni kuyofuna imisebenzi bayele emasontweni ukuyofuna imishado kodwa uJesu akufunayo ngabantu ukuthi abantu kumele ukuthi bazalwe kabusha uthi mayifakaza lapha kuJohn chapter 8:12 uthi mina ngikukhanya kwezwe ongilandelayo akasoza ahamba ebumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila olandela mina ngoba mina yimi ukukhanya kwezwe yimina izwe elithi mangabe limthathile mangabe umuntu engivumile mina oba naloko kuphila bese banokukhanya bese ngabe bikho into umuntu athi uyenzile kodwa engazi ukuthi uyenze kanjani siya ku festive nje khona abantu abazoba nezingane ezingenababa unyaka ozabo bebesola abakwazi lokho kuzobe kwenzeke kanjani ngoba bahambe bumnyameni ukukhanya abanako abaphili ukuze uhambe kukhanyeni izinto zonke ozenzayo ubone kungavukwa kusasa ubona kukhulekela abantu bamela eminyango sebegquba umfazi bathi izolo wena bewushela umfazi womuntu awazi nokwazi ngoba konke lokho bokwenza ngayizola ukwazi ngoba ukukhanya unakho kodwa mawunaloku ukukhanya zonke izinto ozenzayo uyazazi ukuthi usuke wenzani so ingakho kuJesu ethi mina ngikukhanya kwezwe olandela mina kasoza ahambe bumnyameni kodwa uzoba nokukhanya kokuphila kusho ukuthi bonke abamukela uJesu baba nako lokukhanya so ngifakazela wona ke amazwi athi ukuphila kuNkulunkulu futhi ukuphila kunguye uNkulunkulu so ngaphandle kwaNkulunkulu ukuphila unako noma ungaba nazo izinto noma ungaba nayo imali noma ungafunda noma ungaba umfundisi kodwa uma ungazani noJesu noma ungasonta uyafana nomuntu ofile ehamba hayi sakuzo yiloko nje kuphela uNkulunkulu akufunayo kithi ngifisa nje ukufakazela lokho ubabukhumala bechaza mayelana nendaba yokukhanya ukuthi ukukhanya kwakade ukuphila kwakade kukhanya kwabantu lefakaza kuGenesis amen so ngiyabonga siyabonga kakhulu baMnguni so injalo njengoba baMnguni esichazile ukuthi indaba lana siyazalwa ngale siyazalwa sibe ngabantwana masimukela uJesu siyazalwa ithi bonke izikaNkulunkulu mafunda kwincwadi leka John mhlawumbe lapha u12 lethi kepha bonke kuJohn 1 kepha bonke abamemukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe yabona ukukholwa uthakusala sesingena ngokukholwa kodwa izwa ke maqhubeka u13 ithi abangazalwanga ukukholwa kuncika kuhlanganiswa nokuzalwa wakholwa kuJesu kukhontenza ngalo uyazalwa ngoba lithi abakholwa egameni lakhe kufanele ukukholwa egameni kaJesu ukuze uzozalwa sasizwe ukuthi abangazalwanga abantu kodwa abazalwa bani abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu so we new dispensation ekukholweni silasindiswa khona ngomusa nangeqiniso ngoba sisindiswa ngomusa kuphela sindiswa ngomusa nangeqiniso so now lapho siyazalwa uma umuntu ekholwa kuJesu Kristu bese zalwa ngale yaphile ngoba usuke sethole ini ukuzalwa sithiwa lona umntwana kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu uzalwa nguye uNkulunkulu okuzelwe umoya kumoya okuzelwe inyama kunyama sisuke sizalwa uAdam asesenyameni noma uthi uzalwa ukuphuma nomusha abantu kodwa sonke singaba Adam omdala khona uAdam omusha ke noma wesibili onguKristu lithi izwi kaNkulunkulu lo umoya ophilisayo akasi umphefumulo ophilayo ungumoya ophilisayo so bonke abazelwe
nguJesu ngokukholwa noma bazelwe uNkulunkulu ngokukholwa egameni kaJesu baba umoya ophilisayo ngoba kufanele bathathe iform kaAdam wesibili angeke bathathe iform kaAdam ukudala awubusaba umphefumulo ophilayo uba umoya ophilisayo there is why abantu bezoza kuwe bafike bathola ukuphila ngoba wena kuwena sekunomoya njani ophilisayo ngoba usuzelwe ngomoya njani phela uNkulunkulu umoya mawuzalwa uNkulunkulu ufana naye so abantu beza kuwe sebethola ukuphila kube beze bethi yazi manifuna ukubuka lokhunda nambani kulabo abantu there is why uJesu Christ ethi yena ukukhanya kwezwe futhi uyini ukuphila ngoba lithe ukulokhunjani ukuphila kwakukukhanya kwani kwabantu abantu yini yizwe impilo yabantu ibizwa ngobuzwe so now futhi ngavukelwa yenye into emadoda impilo igama elithi izwe likhuluma world likhuluma ngempilo yabantu likhuluma ngomhlaba umhlaba is earth okay there is why ngathiwa lithi uNkulunkulu wawuthanda alishonga izwi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka lithi wathanda izwe yini ukuphila kwabantu kubizwa ngeworld there is why kunomoya obizwa ngokuthiwa ispirit of worldliness there is why izwi kaNkulunkulu mawufunda lencwadi ebesikhuluma kuyo babunguni ithi wanisindisa wanjani umphilisile nani ngikade nifile ngani ngephambeko nangani nangezolo enani kade nihamba kuzo ngalendlela yani yalelizwe ayilomhlaba yalelizwe indlela yalelizwe ikhuluma ngokuphila kwabantu izinto ama cultures abantu yamasiko abantu abeza nawo bewathathe madimu monini bekhandela umunye ethi ukuze ube nomnotho ufanele unikele indodana yakho yokuqala izindlela zonke lezo zelizwe abanye bathi kufanele ucabe ungabe ungacabani bathi nqamla imimino abanye bethe kufanele uye uthatha umntwana wakamazibuka ayolunyiswa ngenkalankala there is why ufunda incwadi yamaRoma 12 lithi na maguqule isimo senu ngokuthi ayenziwe ibentsha ini inqondo yenu ningalingisi leli lizwe ngoba igama elithizwa likhuluma ngomhlaba likhuluma ngempilo yabo noma ungaligugula ulibheke lizokutshela the term world means the life of man of human beings right so uJesu Kristu uma ekhishwa uNkulunkulu uzosindisa abantu noma uzosiza abantu kulokuphila kwabo ngoba inkinga enkulu baba uShabanga yenzakalayo la yile umuntu usindiswe esenzweni sakhe but sofika lapho ngikhuluma ngale ndaba yobuzo so now into eyenzakalayo la umuntu bese ezalwa kabusha abe isidalwa sasezulwini right ezulwini kukuphila kwakhona ukukhanya yena ohlala ekukhanyeni okungasoze kwasondela khona muntu ngoba uNkulunkulu yini ukukhanya phila ngale kudetermine ngokukhanya ukuthi umuntu uyaphila ngale noma no prosperity yokukholwa idetermine kanje there is why izwi kaNkulunkulu lithi abanye ufunda incwadi ka 1 Corinthians chapter 15 lithi abanye bayokhanya njengenyanga abanye njengelanga abanye njengenkanyezi lapho kukhulunywa ngeprosperity yomuntu kwelika moya kuthi lento determine ukusondela kwakho kuNkulunkulu the closer you are to uNkulunkulu the glorious you become the prosperous you become so umuntu osondele kakhulu uNkulunkulu ukhazimula kakhulu kesekele prosperity eyimali nezindlu nemshado loyo prosperity right umsangano loyo izindlu ngoba leyo uzofa ukusale la futhi uhambe esogweni ubuke kade unako oPilate babe nako siza babe nako kodwa bekhe ezulwini I can tell you that today ukuthi ungitshela ukuthi ngiyahlulela noma ngithi I can tell you now siza bekhe ezulwini bala ngikhona ngila the more you become closer to uNkulunkulu ngokwenza ngoba into esondezayo kuNkulunkulu akusuka ukuthi simbize njalo ukwenza izwi isenzo isenzo esibhekwayo la uyalenza yini uma ningithanda gcina imiyalo yami akathi uma ningithanda ngibize njalo khona bawungibiza njalo bathi inkosi kodwa ngiyobaphika ngithi angibazi why nina nenzokubi usho njalo uJesu ngiyothi suka phambi kwami benzi bokubi ngizange ngoba benenza kuba kodwa nibuza ini igama lami ngoba beka isenzo sokuthi lokhu uNkulunkulu akushoyo yakwenza yini ngaphinisela okubi ngokubi wena wenze njani aphinisela okubi ngokubi then ke lokho yaqhelisa kuNkulunkulu ngamzonda omunye umuntu uyamzonda omunye umuntu lokho yaqhelisa kuNkulunkulu the moment you practice lezi zinto uthi umuntu mayekonile wena uyamxolela uyasondela kuNkulunkulu isenzo lokuphila esinikwe kona elithizwe kaNkulunkulu ukukhanya isenzo akusinje it's not an abstract thing ngiyakuzwa akusikho futhi nokukhuluma kakhulu ngaye ukukhuluma kakhulu ngaye ngeke kukuncede ngalutho makufika kodwa into yokunceda kakhulu isenzo into uNkulunkulu makuthiwa khulunywa ngokuzalwa afika ibheke
noma ngeke nje ngisawavula amavesi kukhona elinye ilizwi lavula seKorinte chapter 15 kukhona elinye ilizwi lapha elikhuluma ngendaba yokuzalwa ukuthi njengalokhu ukhona Korinte 15 njengalokhu ukhona umzimba wenyama 15 lapha kulokho kanjalo futhi nomzimba kamoya futhi ukhona so bese lithi maliqhubeka kuhlanyelwa kunokubola bese kuvuswa kungenako ukubola uma ngabe umuntu esuke esefile njengalokhu la emhlabeni umzimba kamoya ukhona kanjalo futhi umzimba wenyama kanjalo futhi nomzimba kamoya ezulwini ukhona ingakho uma ngabe usuke sowufile uma lithizwe kuhlanyelwa kunokubola ngoba inyama isuke ithathu iyofaka emhlabathini la yavela khona seyibolile kodwa mase kufika isikhathi sokuvuka usuvukela manje emsebenzini yakho usukuyenzile ngoba wena usukuzakhela wena kodwa mangabe ungazange wazalwa usaphila la emhlabeni ungazange waba nasi isenzo ngalendlela esikhuluma ngakhona ngoba le yandlo osuku yakhe ezulwini angeke ube nayo ngendaba ukuthi ubukhuluma ngayo uJesu sesela emhlabeni into afika ibheke kakhulu ngifuna ukugcizelela lokho isenzo ngicela kodwa siyifunde nje ngabe sengikhuluma okuningi kakhulu ngingazange ngakhotha kuba Korinte 15 la ikhuluma khona ngokuvuka kwabafileyo ithi inyama yonke ayinhlobonye kepha enye ngeyabantu enye inyama ezilwane enye inyama ezinyoni enye nezinhlanzi ikhona nemizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa neyasemhlabeni iyodwa inkazimulo yelanga iyodwa inkazimulo yenyanga iyodwa inkazimulo ezinkanyezi yebo enye inkanyezi yehlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula ngicela ufunde no42 beyikhona kusho ukuthi kunjalo nokuvuka kwabafileyo kuhlanyelwa kunokubola kuvuswa kungena kubola kuhlanyelwa kunokudelwa kuvuswa kunenkazimulo kuhlanyelwa kunobuthakathaka kuvuswa kunamandla 44 kuhlanyelwa kungumzimba wemvelo kuvuswa kungumzimba womoya ingathi yayifakaza futhi lapha le obukade ukhuluma ngayo le ekhuluma ngenkanyezi 41 sifakaza ingakho bengifuna ukuyifunda nje injalo indaba siyabonga babamnguni so indaba lapha ikhona isekutheni wenzani once wamukela uJesu ke manje wenzani ake sithi mhlambe ukuhlehla kancane sefakazi bamnguni ngivukela incwadini awuma kuzokhuluma ngesenzo abazali banamhlaba asibalekele isenzo mhlambe before sibuyele emuva lapha kuJona siye lapha encwadini kaRevelation 19:7 masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewudlu ufikile nomkalo uzilungisele 8 wanika ukuba embathe ilinene elicolekile nelikhazimulayo nelihlanzekileyo ngokuba ilinene elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele ilinene elicolekileyo liyizenzo wemadoda lokuphila esithi thina sinako lithizwe kaNkuluNkulu kuKristu ukuphila kwakunguye ukuphila kwakukhanya kwabantu lokho kuphila ukukhanya izenzo ilineni elicolekile nansi incwadi efakaza lapha ukuthi wanikwa ukubenza njani yambathe ilineni njani elicolekileyo nelikhazimulayo nehlanzekileyo ngokuba ilineni elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele izenzo ezilungile righteous actions yizo ezingubo lesigqokayo ngale that is why uma ubezwe abazali bethu uma ungarepent kuzoba nechashaza because uma kusekubhekwa ilokunjani izenzo ngalo uNkulunkulu efika abhekele nguba kunike yona ukuthi injani abanye yotholakala iminyama khuthu inxa wezenzo zabezimbi kube bengakwenza ukulunga bebengalenzi izwi likaNkulunkulu bebengahambe ekukhanyeni ngoba uma wenza ukulunga uhambe ekukhanyeni then indlela enjalo linene elicoleka ngayo elikhazimula inkazimulo ilethwa ilongo uba sekukhanyeni you are becoming close to uNkulunkulu bese uthola inkazimulo right but indaba isesanzweni asiyalapha kuJohn izizwakale kahle ngoba abazani ibalahlekele lento lokuphila esithi kukuye uNkulunkulu kunguye ukukhanya now awuthi ngidlulelana before silokhu njani ngiyayithanda incwadi ze17 verse 28 awusibuyela kuJohn babungulu lapha bese kuyo chapter 1 yeah
So ngiyayithanda incwadi ezenzo ethi ngokuba siphila sihamba sikhona kuye ubani uJesu right. siphila sihamba sikhona kuye umuntu akanako ukuphila umuntu nokuhamba kwakhe ngale sikhuluma ngale umuntu nokuba khona kwakhe njengoba mngonethi umuntu wamukela uJesu uba khona uma ngabe ngamukelanga kabi khona ngoba kazalo yes thina ke esikholwayo ukuphila kwethu nokuhamba kwethu nobukhona bethu bukuye uma umuntu engenayo uNkulunkulu akaphili ngale akenjani akahambi futhi noma ukuhamba kwakhe kuthi uhambe bomnyameni futhi akabi khona noma ubukhona bakhe la emhlabeni futhi ngale kuphi esihogweni right kodwa thina esikholwayo siphila sihamba sikhona kuye right so now lokuphila igama lakho kubizwa ngokuthiwa yini ukukhanya kuGenesis 1 verse 3 yes uma uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya wayengakhulumi ngelanga yes wayekhuluma ngokuphila kwabantu yes njalo qiniso abantu abaningi mabefunda le ncwadi uverse 3 bacabanga ukuthi uNkulunkulu lapha wayekhuluma ngelanga mhlamba sifunde wabazali bazosuke bathi sikhuluma izinto esisuke masibambe nje le kaJohn sizobuya kuye ngoba iphethe ingqikithi indaba yethu amen yeah uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya okay sithi kumancane uNkulunkulu wathi makube khona ini ukukhanya ngithema ngikhuluma ngathi lokukhanya lokakufakayo la uNkulunkulu akafaki ilanga yes kodwa ufaka ukuphila kwabantu uthi into uyichaza ncane before mhlamba nginaqhubeke nani uma uNkulunkulu enza umhlaba wayazi kahle ukuthi uzofaka umuntu njengombusi phezulu komhlaba yes mayezowenza umhlaba uzogcina ngomuntu fanele aprepare umuntu izinto athi efika umsebenzi ikhona zonke ngoba uNkulunkulu akakuniki into eshodayo is a perfect God so wazenza zonke izinto zabakhona sithema sesibakhona bese ezothatha umuntu ke ezomfaka right so lo muntu ozofaka ufaka izinto sezikhona but into yokuqala introduce uNkulunkulu emhlabeni ukuphila kwakhe umuntu ngithema sikhuluma ngokuphila asikhulumi ngokufaka umoya sokhiphe right so sithe sikhuluma ngokukhanya sasichaza futhi kancane sathi izenzo sazoyichaza sithi kunaba kancane izenzo kanjani noma incwadi yase Revelation sithi ukuchaza kodwa naku lokukhanya lokuyafakwa uma uNkulunkulu efaka lokuphila la lokukhanya mina ufaka ukuphila komuntu umuntu utheme efike emhlabeni ufika ukuphila kwakhe sekukhona mangikhuluma ngokuphila indlela azohamba ngayo there is why lithi wazikhipha phansi kwamandla ani obumnyama wafaka kuphi phansi kwani kokukhanya lithi hambani ngani hambani ekanyeni izwi kaNkulunkulu incwadi kaAfrika Ephesians 5 ikepha ngithi hambani kuphi ekanyeni so indlela esiphila ngayo senza ngayo izinto izimpilo so ukuphila uNkulunkulu asinike kona okungokwasezulu kodwa esinake emhlabeni kubizwa ngokuthi ukukhanya lokho okukhulunywa ngenkambo ngesenzo ngendlela oyenza ngayo izinto yiko lokho akufakayo la akafaki ilanga la okay asizwe ukuthi akunalo yini igama wenze njani uNkulunkulu ngako mhlawumbe uqhubeka kufoba umnguni uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama yebo uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku okay asime lapho the reason why ngiveza lento kunencwadi correspond nale ncwadi kwiNew Testament incwadi ka1 Thessalonians chapter 5 verse 5 mwehlana ikhuluma la ithi nanisesiba abantwana bobusuku ansesi abantwana bobumnyama ngabantwana bemini ikhuluma ngalento uNkulunkulu ufike wetha wabeka ukukhanya wasethi kuhle wasekuhlukanisa nanobumnyama wasekunika lezi zinto zombili ezinika amagama okunye wathi iday okunye wathi yini i-night thina masikhuluma ngosuku thina sikhuluma ngenye into sikhuluma ngelanguage yala emhlabeni and manje izinto zala emhlabeni azisiniki inqondo ezinto zaseza kumoya masikhuluma ngosuku thina sikhuluma ngoba kuphuma ilanga kodwa makukhunywa ngosuku kwelika moya khulunywa ngalento ukukhulunywa ngoday imini imini yenye into kwelika moya ayinabusuku imini kodwa thina lothu usuku lifike libe nokuhlwa bese ba nokusa bese kuthiwa shuthi nako ngale akukho lokho right so there is why makuzokhulunywa ngoday thina makukhulunywa ngoday la emhlabeni sicabanga lezi zinsuku leso abanye abasehlele emasabatheni yebo lonto le ngoba makukhulunywa ngoday bahlele emasabatheni kodwa ngikho lapho ngizoze ngidida abazalwane ngilana baba unguna asithole lapha ku verse 13 sibone ukuthi ilanga nenyanga nonyezi kufakwe nini
ngisathi ngifuna ukuya kuyo nje uvesi nje uqala ku verse 13 usizwe angenosuku lokuqala lo lapha khona imilo ukukhanya asizwe ukuthi lezi zinto lezi esikhuluma ngazi inyanga nelanga kufaka ngaliphi usuku lesingaku 13 kwaba ngokuhlwa kwaba ngokusa usuku lesithathu yayizwa lento mhlambe bamngoni ukuze bangadideki abalaleli nababukele ekhaya asizwe laphana kulokhunjana ku verse 5 sizwe ukuthi ukukhanya lokhu kungene ngosuku lesingaka uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku kwaba ngokuhlwa kwaba ngokusa usuku lokuqala yabona sekukhona ukukhanya ngosuku lenjani lokuqala sizwe ke kulokhunjana ilanga nelokhunjana lapha ku 13 kwaba ngokuhlwa kwaba ngokusa usuku lesithathu so kunosuku lokuqala kufaka ukukhanya usuku lesithathu asizwe ukuthi kufakwani ke verse 14 uNkulunkulu wathi makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku zibe izibonakaliso zezinkathi nezezinsuku nezeminyaka 15 zibe izinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni kwaba njalo qhubeka 16 uNkulunkulu wazenza izinkanyiso ezimbili ezinkulu inkanyiso enkulu ukuba ibuse imini yini ke inkanyiso enkulu ebuse imini ilanga asizwe ke inkanyiso enye nenkanyiso encane kuba ibuse ebusuku nenkanyiso encane kanye nenkanyezi siyazi ke la without any need for interpretation ukukhulunywa ngelanga nonyezi ukukhulunywa ngani nangenkanyezi kuthiwa zifakwe ngesuku lesingaki lesithathu ngizifakelwa ini ukuhlukanisa hayi zifakela izwe afakela izwe sifakela umhlaba kodwa ukukhanya kulethela izwe izwe bani umuntu ukuphila kwakhe lokukhanya lokhu la lokho kulethwa bekulethelwe izwe kulethela umuntu right izwe kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela athandanga umhlaba ongenankinga wenza ngalutho umhlaba u right nijwayelekile le language nanokuthi most of the time abantu abangakhola sithi izwe walithandizwa kangaka nabo nje sinokubabiza kanjalo bayizwe so ibuya lapho manje isiyatholakala ke manje la ukuthi ngalolu suku lokuqala mayikhuluma ngalokukhanya lokukhanya lokwaye kwenzela izwe kakungakabusili ilanga kwangakamayelana nomhlaba kwakusesemayelana nezwe mayelana nokuphila kwabantu makuthiwa umuntu uyizwe uyakholwa kodwa uyizwe futhi akanaka ukukhanya lo muntu akakayiphili lempilo ekufanele ayiphile yokukholwa uphila ubuzwe hamba ngalezi yandlela lezobumnyama akadivide kuqala manje ngosuku lesithathu ke sekudalwa lokhu ku 14 but ngiyayithanda lo isho ngoba abazalwane banemkhubo omumbo ukuthi uNkulunkulu bazalwane hayini nomoya we-division uNkulunkulu uyahlukanisa angibe kanje i-division i-multiplication i-adder lezi nje ama-sign of maths mangababiza ngani asinawo uma yethi dala umuntu uNkulunkulu uthi multiply akasho ukuthi add multiply and there's a reason why he said multiply multiplication oqala asitholanga ngama-mathematicians asithola ngoprofessor ila uzoweza abantu behlakaniphila ngenza imaths mina indaba kaNkulunkulu ayikho indaba yemaths ibuyala nayila right namadwala abafunda amadwala abuyala laba abafunda ngamanzi abuyala laba benza ibiology abawodokotela abalapha abantu iso uNkulunkulu akalifundanga walenza wena uyalifunda uzufeyile indlebe lesina umuntu noma ungamenza besikale thona usumenza ufuna ukumfunda uNkulunkulu uyena wayenza lento uyifundayo akafundanga lezi zinto uNkulunkulu so division ingeka uNkulunkulu ukuhlukanisa kungaNkulunkulu akwenzeki ukuthi umuntu amukele uJesu uNkulunkulu angamhlukanisi nezwe uma uzothi wena umukele uJesu izinto indlela owenza ngayo izinto sesezweni awunamanga ngoba uNkulunkulu uma ukafika lokuphila kuwena uyahlukaniswa nezwe nakuphela la what divide mele letha lokuphila ube sekuhlukanisa washo futhi wathi ukukhanya kuhle nakho uyayibona lona wasethi akufanele kuhlangane waye kuzoba nomzalwane othi unoJesu okuphila komuntu okukhanya kwabantu kwezwe right ukuthi uma ngabe uyizwe ubuhamba ngobobizwe uyazalwa ukhishwe ezweni uphile ngokuphila kaNkulunkulu bese ke uyakuhlukanisa ungabusaba khona ubumnyama kodwa wena kutholakala ubumnyama kuwe kodwa uthi noJesu akwenzeki bathi mhlambe ngenxa yesikhathi ngani ubamnguni ufuna ifakazela bengifuna simuve sibaleke kule ncwadi no ngoba seyivelile
lapha okay yeah verse uJohn 1 sesimtholile ukuthi ukuphila kwabantu ukuphila kwakukuphila ukukhanya kwabantu sakuchaza besiqhubeke nake lokukhanya lapha ku verse nje masishana lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe naye yeah manje bese kuza ukukhanya lokukhanya kuyini ukuphila kwabantu uJesu Kristu mayeza uzawuletha ukuphila kwabantu ngoba kukuye uma yena engafiki lo abantu ngeke babe nako ukuphila siyazi ke mase sikhuluma ngakuphi ukuphila sikhuluma ngokufaka umoya ukhiphe yes sikhuluma ngalokuphila okusikunikwa uNkulunkulu ongowasezulwini kodwa siphila ngako uza ukuphethe uza nako kubizwa ngokuthi ukukhanya uza nako la emhlabeni yebo no5 kodwa beyichaza kahle ukukhanya khanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwamukelanga then ke ngiqhubeka no7 mhlawumbe ufuna uyifakazela bengifuna nje ukuyichaza ukuthi ukukhanya kona lokho ekukhulunywa ngako ukuthi kufikile ezweni kodwa izwe alizange libamukela ukukhanya amen okay amen lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye yebo yena wayengesikukhanya kepha wayenofakaza ngokukhanya yeah kwakukukhanya oqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu okwase kuza ezweni loku ukukhanya oqinisileyo okwase kuza ukukhanyisa wonke umuntu okwase kuza ezweni yes lokukhanya ukuphila kwabantu right yeah lokho engikhuluma ngayo sikhuluma ngani la sikhuluma ngesenzo asifakazele ukuthi sikhuluma ngesenzo kanjani John 3 bazalana mabefunda lama verse bawakha phezulu ngicela ungifundele nje ngingakuphazamisa siqale ku verse 16 John 3 verse 16 kodwa la ngizohlala khona ngilapha John chapter 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe kodwa kuba izwe lisindiswe ngayo okholwa yiyo kahlulelwa ongakholwa usahlulelwe lokho engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu ukwahlulela kuyilokhu kuba ukukhanya kufikile ezweni kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabibi ngicela siqaleke la bathi nginze ngesimama umuntu wami kunaqala ku16 u16 lithi uNkulunkulu wathanda izwe ibuyela kuleyana athandanga umhlaba wathanda izwe yeah right phila kwabantu yes right wazwanikela indodana ukubilo naloko manje osezweni ozokholwa indodana nakubathandizwa kodwa kusindiswa wonke umuntu kuya ngokukholwa lokungena kulensindiso kulokuphila kungena ngokukholwa right lokukholwa kuletha ukuzalwa la seqhamuka umuntu omusha ngale sidalwe esisha sekuthiwa lozelwe uNkulunkulu ngena ngani ngokukholwa egameni lendodana ezelwe yodwa but yini ukukholwa kuhambisana ncamashi ngale msebenzi yani esikhuluma ngayo ngalokuphila so now silapha ke manje kubani ku 19 right sithe uNkulunkulu uthe uthandizwe wasetokholwayo abazana bacabanga ukuthi ukukholwa ilokuthi umuntu asho ukuthi ngiyakholwa ukuthi njengenkosi nomsindisa akuthukholwa lo isiqalo leso isingeniso leso kunento esibizelwe kuyona la sizu u19 ke bamnguni sizu ukuthi singeniswa ku ukwahlulelwa uyiloko kuba ukukhanya kufikile ezweni kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo ibimibi nayike lento uNkulunkulu asibizela kuyo singena kulento ngokukholwa lithi ke ukwahlulelwa yiloku right ukuthi ukukhanya kuzile ezweni yini ukukhanya imisebenzi emihle yokulunga esilungiselwe uNkulunkulu ngaphambili right la aqala afaka yona ukuze umuntu athi mefika ifici khona kudalele umsebenzi kuqala umsebenzi yokulunga esuka kuyo uNkulunkulu as a source of life indlela enza ngayo izinto uNkulunkulu uqale walethela yena umuntu ngoba umuntu umfanekiso kaNkulunkulu wafika uyibeka emhlabeni wasethi wena njengomuntu oyisidalwa sami osemfanekiso kufanele uphile ngale ndlela indlela yakhe le uNkulunkulu izinto zakhe ufika wasibekela zona right ukulunga uNkulunkulu aphinisela okubi ngokubi right ngaku uJesu Kristu bethi fanana noyise nibe perfect njengoba wena osezulwini ngoba nina mangabe niphinisela okubi nokubi nizoba namahluko muni nalabo abayizoni right isho njalo incwadi yama kaMetu senkhohle nje the specific yeah right so uNkulunkulu uqale waletha lokuphila wakufaka emhlabeni right lokuphila kubizwa ngokuthiwa ukukhanya manje lithizwe kaNkulunkulu lokuphila kuyekweze ezweni again was personified kuJesu Kristu right makufika lithizwe kaNkulunkulu ukukhanya lokho abantu bakwala bathanda ubumnyama lithi liyasichaza ukuthi bakuthande kanjani ubumnyama vale zange livele lithi bathanda ubumnyama lithi ngokuba imisebenzi yabo
imisebenzi yabo. So ukuthi wenza imisebenzi emibi noma ungambiza uJesu kodwa ukuthi uyenze imisebenzi emibi ubiza uJesu kufakazi ukuthi wena uthanda ubumnyama. Ukude miyefe ukuthi uyasha kusho lutho kwelika moya lokho. Akubheka ukuthi uyasha ukubheka ukuthi uyenza. Yini ukuphila ngomoya nangeqiniso? Ukuphila ngomoya nangeqiniso kuyilokhu. Ufike wezwe izwi likaNkulunkulu elithi ungakuphindiseli okubi nokubi. Yes. Uyalazi lelo lizwi. Ukushuka ulishumayela uthi ulisho uthi uNkulunkulu uthi ungakuphindiseli okubi nokubi okunye. Kodwa ukukwenza ukuthi umuntu mayekonile awuphindiseli okubi kuyena ngoba ukonile. Then lokho sokukwenza. Yiko ke lokuphila ebumnyameni hayi ukusho. Ila kuvela khona iqiniso. Livela kanjani iqiniso? Babushabanga. Namhlanje besithe siyeza la. Yes. Usasabeka isikhathi athi ngo12. Yes. Usuyafona ifoni kaBabukhumala ebanjwe. Kushaya u12 babushabanga ulindile. Kushaya o1 babushabanga ulindile. Kunezwe elikhisho ukhumala elenza isivumelwano noShabanga benomnguni. Kushaya u3. Kuthi ngabo 6 mhlawumbe sivula ifoni kaBabukhumala. Right? Usuyamfonela babukhumala ekhumala manje selokhu kunjani? Athi ukhumala inceke yazi mani uzothini ngokhumala? Akanaqiniso. Why akanaqiniso? Isenzo. Akayenzanga into ayishilo. Yes. Yeah. Ubuqiniso kuvele kutheni lento ayishoyo uNkulunkulu uyayenza na. Kuvele kutheni uyayisho. There is why sithi uJesu Kristu uyili iqiniso unalo ngoba wayenza yonke into uNkulunkulu ayisho. Othi ufuna abantu abazomkhonza ngomoya nangale iqisho ukuthi lento uNkulunkulu azoyisha abantu abazoyenza izwi lamazwi ongakhuluma kina umoya awukuphila. So uNkulunkulu ufika khipha amazwi okuyini imbewu eza kithi na kusela ukuthi senzani ngayo lila kuvela khona ubuqiniso. There is why abantu noma sebencoma omama bethi sebelotsholiwe lapha insizwa emthembisile athi izomlobola athi umfoka abantu lenzile iqiniso wayishaza phelele wayethi lenzile iqiniso uyenzile lento ayithembisile. Ubuqiniso kuvele kutheni lento oyishoyo uyayenza. Sikhulelwa abazalwane amakhuluma izinto abangazenzi akusukukhonza uNkulunkulu lokho abashumayela izinto abangazenzi abahambe ekukhanyeni noma bengammemeza uJesu baze bakhala akwazi ukuthi ungathi wena ukhonza uJesu ngaphulala nezingane zabantu ongashadile uyamithisa uphike ingane uphike lezo ngane uthasizeza ulala nezingane zabantu bese uthi akhipha izisa akusile iqiniso lelo uyesihogweni uphile ebumnyameni. Iqiniso lihambisana ngamashini alokuphila lempilo ebizwa ngokuthi ukukhanya lokuthi into ishilo uyayenza imisebenzi emibi awuyifuni. Yes. Baba ngicela sibuyele kule ncwadi sesofunda uverse 20 uzoyiveza futhi manje 20 khona lapho ku3:20 ngokuba yiloyo naloyo owenza okubi uzonda ukukhanya akeze ekhanyeni kuba imisebenzi yakhe ingasona. Yayizwa ke indaba loyo wenza okubi ayomemeza igama lika Jesu owenza. Yes. Ngalimemeza igama lika Jesu Kristu uzukhala kodwa uma wenza okubi loyo wenza okubi wenze njani? Uyakuzona number 1 yakuzonda ukukhanya. Uma ukwenza okubi it is a sign ukuthi yakuzonda noma ungambiza uJesu. That's why Jesus Christ kuMatthew kuLuke 6:46 uthi ningibizelani Nkosi kodwa izwe ngilishona ngalingali. Lapha kuMatthew 7:23 ukhuluma ngalo ndaba baningi bayoza kumina bathi Nkosi kodwa ngiyobhekisela etsukani phambi kwambenzi bokubi ngizanganazi into efunakalayo isenzo lesenzo sibizwa ukuthi ukuphila kwabantu ukukhanya kuJesu wafika wayenza uJesu Kristu ngeswa incwadi kaJohn mayitshela ithi ubuNkulunkulu ubunomsebenzi kaJesu Kristu wayisebenza lento uJesu waphila ubuNkulunkulu esenyameni kwaze kwaba sekufeni wamlalela uNkulunkulu kwaba sekufeni kwaze kwaba sekufeni yebe ekufeni kwesiphambano noma esethi uNkulunkulu yesiphambano uJesu Kristu wamlalela walenza iqiniso wahamba ekukhanyeni kwaze kwasekufeni yebe ekufeni kwesiphambano wathunywa uNkulunkulu esiphambanweni imzimba kaJesu inyama wayengenasona uJesu kodwa washo uNkulunkulu ukuthi iya uthi babandlulisa leli komisho uthi uNkulunkulu cha ngikwazi iya wakulalela lokho waye esiphambanweni wayehamba ekukhanyeni wame eqinisweni izwi likaNkulunkulu bangcwelise ngani ngezwi lakho izwi lakho liyini iqiniso wama kuleli izwi kaNkulunkulu lethu ukukhanya eliyimbewu ethi mayitshaliwe mawusulenza kumila lesihlahla sithele izithelo zani zokuphila ekubizwa ukuthi izithelo zikamoya. Yes. Okay. Now lithi izwi likaNkulunkulu lana ngokuba yilona lo wenza ukuba uzonda ini ukukhanya akeze ekhanyeni ukuba enze njani imisebenzi yakhe isolo. Right 21 bese ethi
kepha owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakalise ukuthi thinta iqiniso kwenziwe uNkulunkulu. You cannot you cannot separate these things. Sekuvela indaba yeqiniso ke manje ukuthi akusindaba yokumemeza kodwa lenzayo iqiniso uyeza kulokushuthi ngamanye amazwi uyahamba ngalendlela ngoba uyafuna ukuthi imisebenzi yakhe yembulu ukuthi yenziwe ekuNkulunkulu. Bamngunifaza. Okay, asijampe masishane sesilate isikhathi sethu. Nansi indaba lapha ikhona. Oh Nkosi yami, ziningi lezi incwadi. Silapha ku John 1. First John. Yeah, First John. I'm sorry to say John 1. John 1 chapter 1. Siqale ngo verse 5 ngoba le la ngemumva izobe si conclusion. Inesihloko ukuhamba ekukhanyeni. Ethini? Ukuhamba ekukhanyeni isihloko. Uyayibona ke indaba kuyabuya futhi uhamba ekukhanyeni. Yini lokukhanya ukuphila kwabantu yini izenzo. Eziza ngezwi likaNkulunkulu. Izenzo eziza ngezwi likaNkulunkulu elibizwa ngokuthi ilinene elicolekile. Imisebenzi yokulunga yabazalwane. Asizweke ukuthi ayikhulumi ngesenzo lencwadi. Yeah. 5. Yeah. Nanti izwi esalizwa kuye. Sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Ubunyama bukho kuye nakanye. uNkulunkulu yini? Ukukhanya. Thina lithi izwi kaNkulunkulu ukuphila kwako kuye ukuphila ukukhanya kwa bantu lokho kwakukhanya okuqinisileyo okwasekuza kuphi ezweni khanyisela bonke abantu kukhulunywa ngoJesu ezelo so mhlanisa kanjani uJesu noNkulunkulu ekwenilizwe kaNkulunkulu ukukhanya and lokho kwakukhanya kwasekuza ezweni okuqinisileyo right and lithi lokhu khanya lokuphila yikukhanya kwani kwabantu so and then sithini la sithe ukuphila komuntu kukuye uNkulunkulu kunguye now lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu yikukhanya uJesu Kristu mayezwa ukukhanya kunjani ukuqinisile and lokho kukhanya kuthiwa ukuphila kwa bantu kukuye uNkulunkulu kunguye uNkulunkulu uNkulunkulu yikukhanya and lokho kukhanya uNkulunkulu ayiko ukuphila kwabantu lokho ukhuluma ngezenzo le ndlela ophila ngayo ithethemana ukuthi izwi likaNkulunkulu themali ufika wasu uyalenza yini lokho kuletha ukukhanya amen sicela siqhubeke uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahambe ebumnyameni sinamanga asenze iqiniso yayizwa mase thinta iqiniso futhi uma sithi sinenhlanganyelo naye kodwa sihamba kuphi futhi senze izenzo ezimbi kodwa sithi sinenhlanganyelo naye ithi asinalo iqiniso sinamanga ilento engisho ukuthi bakhona abazalwane baningi eneyilo into ebulala ivangeli bathi banoJesu kodwa izenzo zimbi lithi izwi kaNkulunkulu abanalo iqiniso ngoba yini iqiniso ikuthi lento ishilo uzoyenza noma uyenzile Yesu ayincoma intombi sithi wazwa lenza iqiniso umfoko abantu kuze kusho nomama but lensizwa le that's why mangabe umuntu osha izinto bese yazenza uduma njengomuntu oneqiniso wathi lensizwe neqiniso kamuntu futhi abantu ngeke akuthembisa into angayenza imlilo why uneqiniso uyayenza into oyishoyo lothu nenhlanganyelo naye ihambe ebumnyameni enza kabi namanga kanaliqiniso yebo isenzo senzo amen yebo uma sithi sinenhlanganyelo nayo sibe sihambe ebumnyameni sinamanga asenze iqiniso 7 kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobe sekukhanyeni ukuko ukukhanya uyiko futhi ukukhanya Kristu Jesu kuye uNkulunkulu nguye uNkulunkulu yena ukukukhanya yena ohlala ekukhanyeni ongasoze kwasondela umuntu kodwa uyiko futhi lokukhanya kufanele sihambe kukho ke lokukhanya nathi futhi ukuphila kwethu kukuko lokukhanya ulokukhanya okubani uKristu Jesu kunguko futhi kuyiko futhi lokukhanya amen yebo khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lika Jesu indodana yakhe liyasihlambulula ezoneni zethu okay amen asijampeke bamngoni sibuyele emuva nje khona lapho kulo ncwadi asifunda uverse 1 ngizosho nje ukuthi sime kuphi izwi liyabonakaliswa ngoKristu izwi liyabonakaliswa ngoKristu futhi kwaba nesikhathi babu uShabanga ngaba mnguni la izwi lalingabonakali khona sasizwa ngezwe lavela kuAbraham kuGenesis 15 uthi izwi likaNkulunkulu lavela ngombono lathi wena Abraham mina ngiyihlanga sakho lathi umvuzo wakho lithi izwi kaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu lavela ngombono kodwa manje lana izwi liyabonakaliswa futhi the word of God eliyimbewu was personified was made man was manifested labonakala umuntu laphila ngofunda uJohn 1:1
ithi ulizwa khona eqala ulizwa yeke kuNkulunkulu eNkulunkulu u14 wakhona uthi ulizwa waba yinyama manifested he take a form a being ulizwe now le ncwadi sitshela kuso uJohn uyena ukhulumayo uyobhalela yancwadi uyayiphinda futhi lena uthi izwi liyabonakaliswa asizwe ukubonakaliswa kanjani lokho kwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa sakubona ngamehlo ethu sakubheka nezandla zethu zakuphatha okwezwi lokuphila cela umancane la ithi lokho kwezwi lokuphila kwakukhona eqaleni kwakukhona kwaseqaleni ithi sakuzwa ithi sakubona ngamehlo sakubheka ithi nezandla zethu zakuphatha ithi lokho kwezwi elani lokuphila okwezwi kodwa elani lokuphila asizwe ke mayiqhubeka ukuthi thini lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona imaka isathi manje izwi ithi lokho kuphila isikhuluma isispecific yiko kuphila lokho ithi this life manifested the life itself became a being so uma uJesu Kristu ezemhlabeni kwakuphila komuntu uqobolwako kuze emhlabeni that life isho njalo ngesingisi bantu besingisikhathi besoyifunda that life was manifested and then we saw it sayibona sayithinta njengokuthi sakuthinta sakubona sakuphatha we were touching life itself and lokho kuphila uphila kwabantu ukukhanya right so yilapho nje indaba masithi ukuphila komuntu kukuyi uNkulunkulu kunguye uJesu Kristu asivale ngale ncwadi yangazi lokhunjani masishane Colossians ngani ufuna ifakazela babona Colossians 3 yebo yes ufunda nje ku 3 no 4 go to 4 specific chapter 3 ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu okay vele ngihambe nawe nafa bese ithi kuphila kwenu kufihliwe nobani noKristu kuNkulunkulu ithi kuphila kwani kwenu kwethu lokuphila bese ithi kufihliwe ngaye uKristu kuye uNkulunkulu asizi ukuthi kubani lokuphila ayangithe kwethu lokuphila yathi kufihliwe naye noma ngaye kuye uNkulunkulu asizi ukuthi kubani 4 nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu oyiko hayi ukuthi manje usenako oyiko Christ is our uma ebonakaliswa uKristu oyiko ukuphila kwenu kuzokwenzakalani ngathi khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimulweni abanethembele njalo bazihlambulula ukuthi uma evela bayofana naye bayazihlambulula noma bahlambuluka right njengalokho yena enze njani ehlambulukile uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi senze isenzo sokulunga leso senzo sokulunga kukuphila okuza ngezwi laNkulunkulu kukuphila kwethu kuya ncwadi isitshela ngokusobala ukuthi mase sesiyohlulelwa uNkulunkulu uyobheka izenzo owenze kahle lithi uyehlulela kwelana nezinto ezenzile kuphi emhlabeni elinye lithi naku kuphela kwendaba lapho sekudlule kwenke mesabeni ubani uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu enjani yonke imisebenzi yokuyise kuyahluleleni emihle nemibi leso yobheka ngemisebenzi thema lifika izwi likaNkulunkulu leli lithi okwezi lokuphila okukuphila kithi thema lifika senzani na umuntu ngithe ufaniswa nesihlahla ngisasithola ngesikhathi sokuyichaza lento right so but into eyenzakalayo ngale ile uma wenza izwi likaNkulunkulu uyahlwanyela right izwi likaNkulunkulu mali lifika lishunyelwa kuwena lifika njengembewu lifike libe inhlanyela imbewu seed but kulo seed siphuma isihlahla now isenzo ozosenza kwela nokwezwi likaNkulunkulu siyasibizwe ngokuthiwa isenze esihle si righteous act sizala ke izithelo zokulunga right kodwa isenzo ozosenza uphambane nezwi likaNkulunkulu asiqhamuke ezwini likaNkulunkulu qhamuke enyameni right ile senzo Adam no Eve lapha belalela uSathane right sizala izithelo zani zenyama izithelo zobumnyama izithelo zesono umuntu uyovuna lokhu akuhlwanyelile uhlwanyeleni yini ohlwanyelile lokho okuhlwanyelela uNkulunkulu uyofika akunike kona mangabe wawuhlwanyela kumoya right uyovuna kumoya uvuna ukuphila mangabe wawuhlwanyela enyameni wawenza izinto mayelana nokuyelana nenyama yakho nemizwa uyovuna ukufa nokubhubha enyameni uphila komuntu kuNkulunkulu kunguNkulunkulu amen no siyabonga hayi cha ngiyanizwa abafundisi nithi umuntu akadlule ekuthenini kwahlwanyelwa because kwabaningi vele kwahlwanyelwa baningi kwahlwanyelwa leswa amasonto egcwele but inkinga la ifike yamosheka khona
akuzange ke manje lokho okuhlwanyeliwe bese kuyakhuliswa khona kuzogcina kukhipha izithelo. Into eyenzakalile lokho okuhlwanyeliwe bathe mabefika emasontweni kwaphinde kwacinywa futhi kwabulawa ke futhi manje. Uyazi babulo ukuthi into enje wayiqeda la. Ziningi incwadi efakazela lonto ukuthi Jesu Kristu ukukhuluma ngomfanekiso womhlwanyelo. Ubala imhlabathi o4. O4. Bathe enye imbewu yawo emhlabathini oludwala, enye duza kwendlela, enye emhlabathini onameva bese enye lo ulungile. Uma izwi limbewu but now kude into edetermine ukuthi mase lifika ilizwi lifike lenzeni uyalivumela into lenza umsebenzi yabona indaba ngoba ungalivumeli lithi malikhuluma emhlabathi onameva lithi imnako nengcebe yesikhashana ngalesi sikhathi yamphazamisa lo muntu utheni noma lithi liyakhula lesihlahla sesifuna ukuthela ithela lezi zinto zayiminyanisa lento uthi ingaphili lithi abanye bakwaba ukujabula kwesikhashana inyoni zezulu amadimoni afika lithathi wayizwa lento ayivuma uthe sasithathu ayijabula Sathana wafika mphuca amashishana simuze sephika kuthiwa lo muntu awizolo lokubekholwa bekhola eshisa ka ngakusasa umuze sokuthi hayi lento okukholwa into engekho but number 2 uJesu Kristu laphana ku John 15 uverse 1 uthi yena umvino uwona right ukhuluma ngamagatsha akuye uthi khona kuya ngekathele ngifuna uku-emphasize akele ukhuluma ngamagatsha akuye the mere fact ukuthi wazala noJesu akukusho ukuphelela kwendaba lithi uma ufunda u7 waliyancwadi lithi thelani ithelo ngoba ubaba uyadunyiswa ngalokuba ninanithela ithelo so kunento efunakalayo la ufuna ithelo zingekho ithelo uJesu Kristu wasiqale isihlahla somkhiwane uyaqala uthi ke laba bangeke bathele uzobanquma bazoqoqwa bazophonsa emlilweni laba bathela abazonjani bazohlanguliswa bayaprunwa ukuze bathele kakhulu akuphelele kutheni so seyafika imbewu sinabazana abagijima ukuthi nami ngamukela 2001 uthenje inkosi kodwa imisebenzi yakho mibi awutheli ithele zokulunga kuzoqedwa lokho ke namhlanje kudilwa naleyo ukuvuka imisebenzi yalokho kwatshalwa ngo2001 yebo imbewu akuvukeke manje ngoba usaphila unenhlanhla futhi wena kusaphila akuvuke hayi njalo siyabonga kakhulu bafundisi uyawaphatha indaba yesihlahla khona vele lesihlahla lesesibi okwathi umuntu makangadli kuso and vele ngiyajabula nje ukuthi Levite izovela vele siya kuleyo season lesihlahla lesihlahla ngempela and zonke izihlahla ziyathela ukhulumile and nalesihlahla lesi naso sifana nezinye izihlahla ezithelayo siyahluma ke yabona ngalesi season leka December sihluma kakhulu nalesi sibi sihluma kakhulu ngoDecember sifuna ukuthela ngoDecember bese next year unyaka mawuqala umuntu ayisole ngoba uhambe nobuhle balesihlahla ngithi mahluma naso sivuselela izinkanuke ebantwini ukuncola konke yileyo season nje lehlahla lesinaso senza njengezihlahla lezi eziphilayo naso sipractice lolo hlobo lolo ebantwini kuyosinda kumuntu oyothi uma ngabe lizwe lelizwe alizwe angathi ukukhanya sekulethwa njengoba lifundiwe izwi kodwa yena tholakala ethanda ubumnyama sekukhulunywe kangaka for mahala yazi le message izwa mahala abafundi isikahlahle bekufanele ngibabize siye stadium ungene ngemali for this message because iyivela kancane but uNkulunkulu wasenzela nje umusa ukuthi thina sizoyithola for free wena nje woza kuJesu uyithathele yena bese sihamba sithole izithelo ezinhla ngifuna ukuyimosha bafundisi niyikhulumile nayibeka kahle ngiyabona nama mic senwabekile namazokugcina vele hayi senwakhulumile kusobala asivalela ababukeli angeke ngisasho ukuthi ofuna ukuthatha uJesu nizwile thatha vele uJesu then uqhubeka uthela izithelo kuvuselelwa nalo wathatha uJesu uma ngabe ukuthi la ukhona akushunyelwa leli ivangeli zampela wena ke mhlawumbe wedwa ukhuleke kuNkulunkulu umcela uNkulunkulu akukhulise wena khona uzokhulisa laba onabo leyo nkonzo kuyona igama lami ngomduduzi ngakashabanga siphinde futhi sihlanganeni kwivideo elandelayo ngomusa kaNkulunkulu anibusise nonke emakhaya ngicela nje niqhubeke nishare le message amen